minister so tak tak te lo tel tu ra kan han be sei amai ron chu ro khon na sang tu na sang ta ra te ron thei tari lo te po an oma chu singa chuan te mi ron lo o kun mi ron han pui thei tu kan emele zo om tak doktor ke pa chu ate doktor vanlal tran puya te kan hne na an oma pulom oma tau chong hi ron tel tu ra kan be sei chu anina a local me ani o me te tin kan deputy commissioner lunglei deputy commissioner za om tak te tin SE PNE department SDO SEIO local te tin health and family welfare board member lunglei district chungami pulang rem ruat te doktor ke vanlal loma te puroba te tin CMO SMO le DTO and staff te tin information officer te tin medical officer how long lungsen troi pui PHCME te tin principal government Zebona college principal government lunglei college te tin kan han som si nga tu na wa ron lang thei lo an thing ro chu kan han lam thonga Christian Hospital medical superintendent kan ti an ni hi director an lo in ti to heng he a medical superintendent Hope Hospital te Faith Hospital te ZW Hospital te big takin kan han lam ri a tin village council association lunglei district chu ami president le OB te tin MCA lunglei district a president le thopui te tin sub headquarter OMA lunglei district headquarter ami te MUP president le OB te MHEP president le OB te MKHC chairman le OB te tin RT-PCR Fort Simbial convener le OB te le sub headquarters MNF Floytu Vena local te le antianga aizol lamatang hian ke baka hen kan principal director Dr. Evlalian Lira le Dr. Pachomal Soma kan IDSP State Surveillance Officer te le kan minister Toyom Tudang personal branch sami personal secretary te in zawa in voin kan program poi motak in lo tel the wang hian lom thu kan soyatin kha kan soi maya kan senior executive engineer health department ami uma faka lo tel bokani aizol lamatangin tiang chuan hei voina hian in hun tu tak senga he hun poi mo tak mai miron man poi awang hian lom thu kan soyatin abik takin kan rorel tu kan minister zo om tak tak tele kan MLA te lom thu kan han soi boka tin he voina kan program hon tu kan program man tu ra hi poi mo na tak ane ani ti nakida thu soi atang te point kan lai thak tu ra tang te poin alang thei dona helai atang he chon engma thui tak mai kha han soi kha rem che lovin kan thria a nakina tu la ni le kan la nom bel zeu zeu te po ni chu chuan voina kan hun man dan tur hi hei kan khol lian zo om tak hi Dr. Arnold Thangliana Health and Family Welfare Department Minister zo om tak ani a tin chairman ke hi Arlaram ka Secretary Health and Family Welfare Department kani a chuan technical report thi engineer H Lal Fakzola senior EE Health and Family Welfare Department mi in hemizo hian ron pe anga technical report tho Dr. Eric Zomoy mission director NHM Mizoram ina petura program si ta lo langa kha chung ko ro kholna engemaw wangin tulna wangin local theizon lova local thei lova ai oin te mai la Dr. Chama kan medical superintendent civil hospital lunglei report bo saite aron pe don ani
chuan hemi zo hian thu soi kan ngai thanga pula ro tluanga president sub headquarters OMA kam chairman NGO coordination committee tangin kan ngai tha anga tumi zo chuan Dr. F. Lallian Lira, Principal Director, Health and Family Welfare Department, nên tangin thu soi kan ngai tha bok anga andon le hian program sita lang lem lo rem chang lom taka lo vì hành dễ khán này ta ta chuan Dr. K. Pa Chunga khán MLA zo tắc lệ thế thì lại mun biar tu MLA zo tắc Dr. Van Lalchan Puya ten thu aron soi bok anga an nuk bera hian RT-PCR makeshift laboratory hon na pa tepo ania nga chumi pa chuan kan khwal lianin thu soi bok don ani tiang chuan hun kan mang don ani an hun hung bera hian Dr. SR Murcham lian medical superintendent civil hospital in lom thu soi na hun phang bokang tang chuan in tuna hian kan program ang hian kan kalmai anga le engineer H lal fak zuala senior Health and Family Welfare Department long so amila technical report on Peturin. Ole, buena. Helai muna. Technical report thì in cùng dân trang ở mà làm thủ kan saya mà sabirin kan Health Minister zaom tak le kan Health Department Secretary te le kan MLA helai minon troi tu te le kan officer le staff le pui te ram ta kan thok pui jong nong te ma ti hun tha kan ne ven lom thu kan soya chi bai kan buk chu ni po ni se toi te in technical report kan pedon anga kha anon semme ka khami en pa deu te pro khanin ngai thlai la thom mong he kan voina kan hon tak kan hon tur ni ta hi makeshift RT-PCR laboratory at tourist lodge lunglei tinia hi makeshift tiom je kha kan femai anga temporary development lai lok tu tina chau kha ani hemi hi permanent tour zo ero chu huta civil hospital bula sakmek ani hei temporary tura sakha ani ti kha kan fair vekin karinga hemi atan hian medical and health public health nuaya minor work atangin nuai somrup paru 0.65 kha sanction ania chumi base chuan helai na hit na hai tho tan ania hemi nai na konsan bera chu akai noi bera chu hemi building lui to tak mai han renovate le han repair khania hemi titur hian RT-PCR laboratory han nitur khan ti dan te lo ve kani rin thei ka atlemang renga chung lampang tepo partition jong tepo kha thia ve kani pon bang tepo ngma zat thia ania ti khan atrut anga ti khan ni rin thei ka atlem view ani tin na building alo lui to te hlek bok nen ti tur kha tam em ti chuan September ni som ni pani khana na hi tan ania official tak chuan ti chuan thani chung kan zawang kan tia na dana tanga kan han hisapin thani chung chu kan zo thei do ni tia thani program siam kha official chun kan nia ma se chak taka na te kan tho thei tak awangin azo hun tura kan ruat roman ai ma te ya kan zo ta ni ni som ni pariat October kan zo ta ni po ni sela hemi atan hian building thar sak ni lo ma sela athula tam maya kha item of work te kan han zia kha civil work kan ti chuan abang siam te partition siam te chhuat siam te ceiling engemaw ti neu kha mi civil work pa ngai ani ba ka khan water supply system te po ti that vek anga sanitary system te po ti that vek anga chu mai ba ka laboratory atanga tui chia luang chua ka kha helaya pai mai te kha alo rem lawa kha mu mal de dispose treatment de ngai khania khang te kha uluk taka ti ve kania
ข้างอาเตกโปคันปุยซาเตกกัลเวดูมันนี่ให้ที่ยัง laboratory เสียมฮีอินสับตุบเนี่ยจะได้นั่งเราเดี๋ยวให้กันนี่กันที่นั่นนี่จู่ที่จวนตุย connection เตโปฮีให้ลายมันนี่ตามสันนะบางเล็กติ้งกี้กูอันนี้มันจะเข้ามาบางกันบวยขับตั้มตักเอามา connection เตโปอัฐารกันหันเทียอินสุดที่บ้ากับตุยเจมเตโปลิตรสิงขัดเตกันหันได้เวลาอิน internet electrification ค่ะเราอินมิลเลยที่เราอมซาเนี่ยกันถ้าเราติดชัดวิกง่ายเนี่ยลุยก็จะมีคนเช่นนั้นตัวฮิซับกันเนี่ยมาเสร็จถ้าเราติดชัดวิกง่ายแต่จู่ไม่บ้ากันลุย electric connection แต่พวก single phase connection เนี่ยข้างข้ามาเสร็จกันมาหมดทั้ง three phase นี่ว่างิน three phase connection ถ้ากันติดตัววิกกันเนี่ยอินอย่างเงี้ยหมดทุกละ power เอาเราอินหน้าตัวไม่โดนเซ power backup เตะกันบวชใช้โซ่ดีเซล generator เตะกันเลยอินเตะกันซะส่งแต่พอส่งอินสักตบปังไงตัวเล่มเราส่งไงเบลอันนี้กันส่งแต่ส่งกันเชื่อไม่อัดช้าอินair condition system พอปารุกไล่กันดังแห่งอันนี้ที่เตะเสร็จเตะบวยทักเตะเอามาอัดชวดเตะพอข้ารินไม่ที่อมตักเตะพอข้าริงเราขันอัดชวดเตะพอข้าท่าก็วิกเตะหางายข้างเตะข้าbuilding หันจีบอลเลยหันรีเปียร์รีโนเวทที่เขาเตี้ยงินไงสมัยที่มาเสียeasy รู้ตุกเราเวอันนี้จู่บางงินหุ่นตะโปกันหันมังเรียเดียวเลยก็มาเสียกันรวมมันไอ้ตัวกันส่งมาแต่ทั้งว่าอารมณ์เองพวกนี้สิละมีจงมาช่วยกันดูเวกเล่มเราว่าอัตลังปุยนรูมเองรูมเนี่ยผมติดกันสวยเวอร์ชิมพิมพ์บ้างsample receiving room เอามา extraction room ผมเลยmaster mix room ผมเลยRT-PCR room ผมเลยเด็กจวน dosing area เตะ donning area เตะ DEO room เตะ autoclave room store room doctor and staff room washroom kitchen bathroom toilet ที่เตเนี่ยค่ะ room พอเอาเวทเจ้านี่ไว้ทักเวทมันนี่ค่ะลายกันในการนั่นนี่เองพวกนี้สิละตะกี้นี่กันมั่งที่ตัวเรากันง่ายแห่งกันจีทัดน่าจงแต่พอที่ทาร์กันในหุ่นน่ะจะกันสวยสันเละไหมยังไงเองพวกนี้เซมีปุยนเฮลัยชิมบินกันมั่งวางสุรคารีนั่งไงปุยมั่งอินเซนส์หัวมันเองกิมกันตีบอร์อันนี้ที่ข้ามีปุยเต้นมันเอาเรียสักกันดูอันนี้จุดที่จงสุดที่พอดไม่เตะเสียอะไรไหมกุมาปะกันซีเนียร์เต้นอารมณ์ถูกกันสวยนี่ที่เราไล่เราตักไหมอลสัมตักมินบวยปุยหลอดถึงสักตูเตอันนี้เลยตัวน่ะส่วนกันให้โปรแกรมค้ากันหันปวนเบลเล่ซึ่งตัวเราออกมาสุดกันโปรแกรมมาเฮียนbuilding ที่ไม่ละ facility laboratory หันหนไล่อาเจจะไล่กันที่ไม่ยังชูไล่ตักข้าสวยลั่นเจ้าเฮโลนี่ละฟ้าส่วนส่วน technical report กันไงท่าเบลตูโดตาเฮียนสุดกันมินิสเตอร์สมตักเล็กกันคนเลี้ยงสมตักินมินคนสักงะสุมินหัวชวนกันโปรแกรมป้องไว้อังเห็นกันการชุนจมไม่ยังอย่างชวนอันที่โดนเนี่ยตัวน่ะดร. S.R. มูจำเรียนนะ medical superintendent civil hospital ลุงเลย technical report บอกcivil ว่าเราล้ำเราจะโดนอันนี้ผู้ chairman เลยวันนั้นกันควรเรียนดร. เราต้องเรียนนะมันมีทักษะองค์ตักเลยลุงเลยดิสติกกันนี่ไม่เล่เต้วันนี้ไม่รอนเตลปุยตู้เต้เลยอาจจะมาต้องมา department how to กันตู้เต้มันควรเรียนตอนตัวองตู้เต้เลยวันนั้นมีปุยหมอตักเต้าเราก็ขอเจ้าให้วันนั้นตั้งแต่เช้าตัวอังคาร technical report part 2 equipment ถึงจะมา technical report แต่ตู้ตัวเรารู้ว่าDr. Eric Jaumoya, Mission Director, National Health Mission. Chung kadang daw na wanga local kelo. Tut awangin ayo in kay kalodinga. A report on siamsa katunan si Mekha katsiya chuak mai don ani. Ito na po ato pero yan point pakat ron belle ani ya. Chu kakola chau hian om ta kasoi mayang ato na ber point hi in dona khana tel lo ani. National Health Mission Mizoram chu ho tu ten lunglei RT-PCR laboratory ya
equipment mamo rang te buai pui tur min ti angin November ninga sang hi som hi pakat Friday khan mission director National Health Mission tu lungleya HPC Vice Chairman za tak office meeting awa etena mi atang hian NHM chuan chak takin ma alanga la report lang pui chu hetiang hi ani pakhat na training civil hospital lunglei athok tu mi paruk den RT-PCR chungchang training an nei theinan November ni sari sang ni som ni pakhat Sunday ya office order ti chu ania hemi bo zui hian lunglei microbiologist le staff panga an vain mi paruk den November ni kwa sang ni som ni pakhat atangin Joram Medical College training an nei ngal ani pani na equipment chungchang November ni riat sang hi som hi pakhan Monday emergency meeting mission director NHM office ko ngal ania lunglei RT-PCR laboratory atana equipment mamo te chu man mo thiang bera leini se ti ania in Ministry of Health and Family Welfare in instruction na pe angin ECRP2 nuaya equipment leitu te chu GEM hi government e-marketplace kaltlanga leini se atiangin GEM kaltlanga leitu ra mala ngal ani item tamjok te hi GEM kaltlanga leini in item te ma zong pali vel chu Ministry of Health and Family Welfare phalna la in GEM kaltlang lawa lei ani heng te hi equipment lei te chu anni min kan sia chuak ringot mai nga ti khan aman jak te kha chu kha pi alama kha na injek sa pasai tel vek lo mayang vortex refrigerated centrifuge deep freezer -80 degrees centigrade deep freezer -20 degrees centigrade domestic refrigerator dry bath plate shaker -20 mini cooler box UPS 10 kVA desktop computer and laser printer, hot air oven, incubator, biosafety cabinet, spin wind microcentrifuge, autoclave, pipette full set with pipette holder, furnitures, yang mozat ka ta na lang tela. Number 3, installation of RT-PCR machine donated by Pujodin Tuanga, Honorable MLA. RT-PCR call to December ni som sang ni som ni pakat khan service engineer hovin Dr. Suwagnik Roy head of department microbiology department Joram Medical College ten lotling taka installation le trial run nei ani ti chuan ka sei tawng khan a point to beratan ICMR Indian Council of Medical Research 10 nei Grims Silong chu kan mentor institute atan an ron ruata Amni kaltlang khuan approval te po mutur kan ni COVID ripuya wangin atakin ang local thei lowa chu wang chuan the laboratory atha te le explanation jong te video coverage in chip chia takin lat ani test run te po kan nei le chung report jong video coverage chu negrim lama thon thak to ani chu unte lo te chungin achan na response achalam zongin kan be sei ani kalome Hello, I'm le mai hey RT-PCR laboratory din hi hello na mai lo le ni ti po tu na khan kan seti anga chuan ni sina kan han pon ang khan tu na kan kolin zom takin kan makeshift RT-PCR laboratory hadna hun min han man saksela kan han so mani tu na India, kilpoi mo tak mai tulis lot mulai hian kan time kan ni unrei tak kacang toa kan lo lelle kan boy pui thin RT-PCR laboratory i India hey DL2 ala ideal itu MLA tong tak Dr. Banlol Puya tin kan Nunglei district Miluap 2 kan vice chairman mo to chung te tin ko ke pa chu kan MLA dong tak lai Nunglei South DL2 te le kan boy mo tak te ke pui le pui hian
di telin why ayo ini pengajian oh katanya demi freezer. Refrigerator. Sun bullo la mo aste pa step sun bull pa ko ngin da do pa Sampul di zohan Trong cuộc thi kia mà vai vai cả quân như thế hàng công tan cái năm thì cái số số các chúng ta nó tôi một trong mấy cái sản xuất cái vortex mixer cái hàng mang cái cái đoàn ta region cho nên đó thì chúng mình sẽ step rồi này nhá mà phải mix salad đấy để ăn sao sao hết chú chú là ở đây extractor okay. Kaya naman yan to pemi malo. Jadi topping. Yang pertama ini saya One workstation normal, deep freezer untuk minus 20 degrees Celsius. One set of my food pressure untuk basic baru untuk basic. Procedure dibuatkan. Kita master mixing dibuatkan. PCR memakan dan diambil. Kalau tak kaya artificial ko tak. Ini baru ni. Ini mau donate kamu. Oh, sorry. Hey, tapi anu donate tak kau hasilnya tadi ane mele, no? OTP. Ini kalau tak. Dia donate tak kau kan. Ini size dia. Ini dia. Abe bawa betam siapa? Kan dia tiap minggu kita. Lagi Simple analyze. Call. Akhir kau punya belum. Ada tinggal computer system apa? Contoh lagi. Saya apa kita hanya kayak amo aku dah susu bangsa kan lesa kan mak. All online có thể nấu tổ phức tạp gì đó, generator có ổn hoa thì cái khắc biết tổ có tổ chuồn, cái tổ với cái đồn thì chuồn hàng chuồn, có thể nấu tổ phức tạp generator có ổn hoa để yêu cầu chỉ tổ biết có hoa rất đồn thì có. le kan laboratory honi na omta a hong tu kan minister zom tak ne na long thu kan soi ni chuan tuna chuan kan programa lang angkhat kan kal sun zomanga pulang ro tluanga president of headquarters OMA chairman NGO coordination committee lunglei lo so no u su sui tu in
kan chairman le voinia kan khuan lian kan minister za tak kan MLA te den kon official te nung le nu le pa voinia he hun ron hong tu ron kal song song te we me sap headquarters le NGO coordination committee mingin jibai kan buk chewani voini hun poi mo taka thu sei no hun min be hi kan ho tu te le kan minister te chunga po lom thu ka soya voini hian KI sei on tak tak tam tak an oma dima sela aminga coordination committee chairman an niveta chu helaya ka mo atla ania sei tu phei chu ka nga khop maya tam tak ka sei lovanga ka chu sei chan ma a den thil han ti kan du chu hena hian NGO coordination a an thau pui te tu tunga local ti hian chiat ve sim sim thain ka ria a we me sap headquarters OB te local jong khong ai takin ding tang thut huna tangin anom ome MUP MHP lampang kan om mo lung lei thalai pol RTPCR for chimbial kan om engamo ome lom ome hun puyania har san na kan nei ni ringa RTPCR veini helai kan hon hian thon thu anga khop maya khalam kha ka soi to don lowa veina chuan he khol nei thei tura thanem ngai ta ka be tu po sang sang te chunga veina hian lom thu ka soya den chumi piala ma chuan political party sang sang te NGO coordination angin he issue hi party politics ala lo turing kan in nge na atakram changin kan ngin na tom takte minti lo tin sak awai lom thu kan soya anu nung bara apoi mo versi kan sarkar kon mekte bang chang takin NGO coordination in yang hian kan han nona covid pui har san na kara kan ngin na te ngai poi mo vo in ni min khan pui hi kan lom hle ya kan sarkar chunga lom thu kan soi ni tien kan ti te a amaro chu tun truma kan nu la ri ma hi a mel thasia apian anal sia kan rim rei khop maya palai la kan kal singa nima sela OMA pei chuan biak in kong ka pui hong nge ya in nei na kheng se kan du sia a so ma ngal lek lek thina le lama kan ri ma te lamin har san na an lo to ka nima sela arim tu te an in chuang silo amara chu kan ri ma ten kan du na te sia in chung ko har san na kara rem na min siam pu yang hian kan sarkari sum har san na te le kong sang sanga har san na omkara voinia biak in kong ka pui hong theya thil rem lu le lung le history a thil mu nom lu om lova voini kan theng the hi alom omin ka ria mi pui te le ka tho pui NGO zong song te sarkar te chunga voina hen lom thu ka se ni point pakhat thil han je lok ka duwa ka soi re lawang ka ti ka voini hian phei kan sarkar official te at oma tun kan sarkar hun mai ni lo hun local zel tura po lung le din hun hi han ti ri kan du chu lung le tan hian lung le hi second capital kan ti district upatak mai aizol da tu ania chung ko a fau ber chuan nu le pa tha changa dola pa berin lo awa na a fau ber chuan lo va thei lo ma sela apa mit mim na turin alo wa na akal thina ni chutiang din hun chi lung le district hi kan ni ti hi kan sarkar official ton min riat sak ula kong sang development local tura tele heng ang sarkar malak na po hian district dang te ti vel wang ka ti lo district dang te ne nian te khin thei kan ni do na mi pa ber mit mim la tura lova
rual ni lo po vakal trang tri na kha khang hun lai cho khai rual lek te ne chuan hil hi hun khata min da lo sam la ti hi lung le mi pui ai o zo lo mai la kha kan ngen du chewa pu local zela po engam program po ni yang khang khan ai zo la hon ani rual hian champhai ate kolasi pa te ju hong le lovin lung le na ma hian apa ni na hi ni sel tai la te chuan lung le mi pui po hi kan phur reu lo mo ti te ka ngai tu na oma te district upa kan lo ni to na khan khang lai te kha lung le mi pui hian kan be se ve ka da ni ti la kha voi na hian kan chep du a te chuan RT-PCR chung chang a hian sai tong khan kan lom tak zeta ama ro chu OMA te NGO coordination ong chuan kan trong tra na thunga chuan ti hian khol thatak tangkai tak kan nei a ama ro chu helai hian test tu omong lovin lung le mi pui hi khri laka himila te hi kan trong trai na ani e kalome pula ro tloga an lo ni tun chuan Dr. Evlal Lian Tira Principal Director Health and Family Welfare Department hen tangin thu cha lawai thangu kan chairman health secretary kan department na kan official authority luber tin voina kan chief guest RT-PCR laboratory thermin hon saktu kan minister za umtat chimbial a lunglei north le lunglei south le kan lunglei east MLA za umtak te le kan DC lunglei district minoktu za umtak le thian te voina local hei in pha thu soi na tur hun min tek ve wangin kalom hle a tin voin hi awan nei thak an tia kum luina liam pui ma in RT-PCR laboratory thar kan han hong thei hi thil chin chiat la tak ani a he RT-PCR mun en tura team leader kha kani a zong tura local kani wangin ke chuan mu lo na chi nin ka ngai lo kan mu ngei tura ni ka tia kan mu ta chu ni deu bera hei ti hena lo ji chuak ta a lo mom lung le ya thila om hian chuan chimbial ta na ni ti OMA atanga kan ngai tha kha ka pom thapani a chan chu lung le ya thila om hian a catchment area hun sang atanga dor tu hi kan than ne bani tu na phei chuanin district Thailand chon district Palivel hianin kan dor ani chu wangin a poi mo em ma sa pho hun lai kan soi thin a dik chia mai a chan chu a hun kha dika labunga tangin sa pho an lo kala chu wang chuanin Mizoram po mun nia lian pui ya min op ani kha chu wangin lungleya thil tha man tlak mi pui ta na thil thlok au hi chuan chimbial pum ta na ni thina ni chu wangin lungleya lom rual hian chimbial hi kan lom thina ni ti kha ti apom mom em ani hei covid hi engmo chung sang ni som ni February chowela tang khan kan han buai pui chow ta lui ya he re ta a tu na phei chuan at hiam ta le in kan hria a chu ti lai ka ra chuan hei kan nei hun a hi avat lai ke mo le o a bo hok a zo to lo mo le ti ril ru te po kan pu ngai the kha adik chia lo a eng lai po in ron al thut thei reng ania chu wang chuan he thil kan nei hi atang kai chow zel do na ni tin covid themi virus thil sang ba ka hian man tang kai na tam tak ane ni ti po na kina kan tha chun zum zelanga tin hei tu na hianin covid chi thar kan ti mayang omicron hi alo chuak le a hei manipur a puanin case aum chana chu wa chani ka in ral ringa India rampo na satka in ral rin na rau kheldar abomeka India ramalo lu reng hianin
anh in report ngày tu ra ni khám in report na tel lo khan chon passport India ra malu thei na tur kha pe kan ni lo thina chu tiang che chon khang ling a kha ke ni Mizoram a pom bin pe a kan airport nei chuna kon na sa takin kan lo ki pe a ti chuanin Mizo ho hi khovel mun thang thang kan lo om dar ang reng viawa hei December tha tang khanin hemi covid chi thar atana malakna a hianin tran lak tur ani awangin ni khata tanga foreign tanga December ni khata tanga nimin vel thenga ronlu ta ka foreign mun sang sang tang hian za somluk pali vel kan nei a hei USA te ram sang sang foreign ram sang sang somni panga tang hian Mizoram ronlu tin a foreign a then khatlen tlem ron kal te po an omani chuwangin heng kan in chia pia chhozel lo thei lo na awang hian he nat na chi thar po hianin har sat na min then thut thei ania tin ni china kan wei me ho tu tenan soyang khan RT-PCR hi a condition a chuan ni tina te si zavel ran ani lo hen chana lok lo le aman hi to ro puya chuwang chuanin test tam tikha alo ngai chuwang chuanin tu da hen covid hi ala kal zela a chi thar te po kha om thut thei ani zela chuwang chuanin kan test na a hian sampul lak na point sarkar lampo in tan la na sat angai ati hlea chuwang heng kan khol thar lom na pa hianin a test lampang te po kan war chhozel theiang chu ti kha official lama po kanin fuina ania tin state thang India ra ma hianin engemaw chen kan him deuh tawlawm le tlemin sang marlu tuklo teang ti hun athen hi criteria pakhatan soya chuan test atanga 5% noi lama positive hian atiania tura han Mizoram hi pariat pakua som achang chuan som chunglama te lakala panga hi chu kan han thleng ani point are lo khopang chu tiang chu ania kan la stable lova chu wang kan test deuh sau chu alangai chhozel ani ti kha ni kan reklang nga chu wang chuan a test lama hian tran kan la chho anga sample te po kan la chho anga he RT-PCR laboratory thar hi tangkai devin kan mang chho don ani har sanna ne chu abul tan na chana nge yang amara chu I improve chhozel don ani he kan minister zom tak chang tu minister in a hong boka har satna emo lema thun opna thei tu ra khan chon tran alang nge don ani ti kha kan thetlang bok don nia chana to pera chuan he kan thil RT-PCR kan du na hi a thakop mai lunglei ni puite an fakom kan ti an ril ruwa sang ani azawani chuwang chuan he thil thu tak kan nei hi chimbial mi puitana kan phan tang kai theinan tin chu ba ka hei tu na kan contact tracing hi kan sample lakna bulpui ber alo ni chowangin mitam takin quarantine te an thre awangin anin thuk thina khan kan test tu number tam tak atin hiam ve pokani chuwangin hlau lovin in test ang chi kha ti mi lovin mi puite pokanin pui thar angai le ani voina hei official ba ka kan politician te an local thei aro pui khop mai tran kan la tlang ze langa tiang hianin hemi covid ba ka hian kan laboratory man tangkai zel na tu nakina aom chho zel do na chi rang na chi rang sanga ta chuan lunglei abi takin chimbial tan mal som na alo ni nge ka dei se ni kalome kan principal director chunga lom thu soye tuna chuan ni sin han soyang khan Dr. K. Patsuma kan MLA zom tak ne na tangin tu soi kam ni khatal kan be seya ti lo tin dona vain lok thu an soi ko kani so ma Chairman le kan khwal yan zom tak kan health minister puthang te le separate ko tara kan ho tu te tin NGO YME le RT-PCR chimbial RT-PCR
for chimbial ti te tin kan official te health department kan ho tu te le lung le ya kan DC le department ho tu te izwain chi bai ka buk chuwa kum thar dom tak in man ka du sak bok chuwa tinai chanchin bumi te po kan noma kan thia tangin a chanchin soingai lowin kan bel emema lom thu soi ka duwa kan chief minister zom tak kai hona nuaya tripui kan riat ngai lo khovel ti buai tu America ram ro pui pui na chel lo Europe ram pui na chel lo India pui ti tiang in Mizoram pui kan ma chona soi sel na le du tok lo na te tam tak atun lai khovel chu mak khopa mu chunga ro rel tu kan tam lu to ka social media mu chungi kan tizar sarbe engineer aya thiam mo punga fa doctor aya thiam professor aya thiam khatiang kha kan nga lu to ka eng poi ti la a thal ber hi an sai thai fit maya eng poni se lo mo ma thanem kan ngai ka nga i lung lei mi puin thil tha kan du ve ni ti po a chianga tin a khol do ne tu puzo din tlo ha chu a po lo thu ka soya chu tiang in RT-PCR lot lin na na thei to chu tu kan wai me te le NGO dang te in zawai chung a lom thu kan soi ve du rim rima ei kan thria tangin development tam ta ka kala huna khir viau na in National Highway 54 tuipa ma tanga thuam pui akal mu pachim lam ma son na ro pui dia chu tiangin tlabung lama road widening akal le do na compensation wang kan buai dewa tin zorin pui mi he ta akiap lok cholna an sarkar nu an men lovin akal tin thia he ti khopa development ruangam tha simlamin kan nei hi lom na chang kan thiat te po a tha a tin kan mo kan thi don oxygen kan mo po kan health minister malak nain velor tiat civil hospital kan nei te hi i alomom ka tia chu mai ni lo simlam zong zong na kan man tur puk puya ari field center kan nei tur te a alomom tak zeta hàng giống giống khan bị bụi cho nên ngày đó cần thôi tu te mà làm te alo mum cái tia chút tiền mất son na mang trong cái turin mi bụi ti tu cần này về à SP ni turin lung này te po cần trần về ngay à DC ni turin cần trần về ngay à engineer le doctor ni turin cần trần về ngay à tin central service at trần ngay à post office at na tam ta ko ma chu tiang in a WhatsApp ri ti chuanin kan in ziak kin thei me lawa tran ve ngai ni huan thai marlama kan kala a thae ema ku van nga vai bel cheng mu za tan lu ta lung nei district a ei zon na chirang ra tam ve thau mai vok vul te huan thai siam te lo nei te azirmin MCS ni te chu tiang in ti tur kan nei ve ni mi puin eng po sarkar se kan fai rel bel mut muna min chom tu nam lowa atu po sarkar se ram kan mangai ve kani ti kha kan soi tel duwa voi nia anh zawai chong ka lom tak zate ka lom e Dr. K Panchunga an MLA zom tak lung le sau bia tu ne na lom tu kan suya na chuan Dr. Van Latran puya lung le not bia tu MLA zom tak ne na tangin tu sei lo be sei don ni so bang Chairman, Secretary, Health and Family Welfare Department, who are Ram Hakate, kan Honorable Minister, Dr. Aral Thangliana, Minister Zom Takte, Lung Lei Lama, kan MLA, Lung Lei Lam,
hậu tu pa pu lo mo to chong vice chairman HPC te Dr. K Pachunga Bamboo Development Board vice chairman te ten health officials wena local sang te mi mal takin kalam vek lo mai chunga health official zong tak tak te local khoma ten kan party lama chim lama kan ho tu pa ber pu es thang renga le a tho pui te ho te party suai tu ho te ram suai tu ram et kol tu ho te local boka ten PRO te te sarkar program sang hi min cover thina hai wena po om le ran maya har satakin un hla te po hian min zui tor dor thina MJA president ha lai khan hunga hian chimlam MJA president ka hua pulal thansanga le tho pui MJA members hote nunglama hian anom boka ten wena hian hun sang atagin poi mo tak takin local khoma he laboratory satu contractor ti maila hamit na thok tu puma ne yate po anom boka in zawai chi bai ka buk chewa voin chu lung leitan nit poi mo tak mai thil lutak bai kan soi luai mai akha voina hena takin lo thleng to lo thleng ta lo mo me ma chung jinga chuan he mala tu lian tak hote lung lei DC te pokala soi pai bok tin hei NGO coordination chairman te ni china thu soi ta puma wala te tho pui hote professor Zore mate tin hei ta thian pa lung lei SP reksa te po ania zawain ka soi mai to lo chen ka ria chi bai kan buk chewa lung lei not bi pui ten chi bai kan buk chewa lung lei hau long atangin hei pusi lel tu ma le pol te ho so lai son thua hau long atangin ei mo zat minister ko anon zui thla bok chewa lung lei not bi pui ten kan lo lom tak chewa COVID-19 alarming mai i mi pui na kan hlau mai ang te kha hei kum ni emo lai chu min ti boi ta ti chuan a case ma saber kan nei kha ni kum sang ni som hi Mars ni som hi le pathum velami kha ania imported case an lak lu kan nei kha ti chuan chu tarang chu sarkar po an boi te chara eng chuanin minister te kan CM te meu po Delhi an kal nun ber chu sang hi le som pakwa kum top lam kha nia tuna kum hi ani nu hian kan CM zom tak te po Mizoram mo te ngai tuin tuna khan akal le thei chau kha ania chu tiang hun khir na men lo chu kan to ka khovel ram ni china kan melen su tang khan khovel ram zong an boi zo ram lian po an boya ram te po an boya so ke ni po health facility nei chelu tuk ram re thei lu tuk kha kan nia chung chon kan han to ta kha nia sarkar du khoplo na te po tam takoma MLA te po du khoplo na tam takan oma kan CM te meu po yang han soi sel na tam tak te po om theyanga amaro su thil re hi ke ni kan sirve na ta na pe chuan thil ni na hi kan khir na tang zel hian ni adik na hian tia tui po hi noa tui zat ve om se pak om se pakha chon azat ve lai om te pakhatin azat ve chia om ti boga ain khir na ka chim le marangin ain adang lam the ni chuang chuan ke mani context ke mani background na tang zela kan khir na hian thil hi adikin na di lo dik lo mai thina chuang chuan sarkar te po har sana tam takan to laia an na tho te kha atha zo en tu tan ka chuan thil tam ta kha oma hei tun nai po niti a yok khanen parameters te na sang atang kha din diram state te han bu ka chunga chuan small states bi ka chuan mindirama state te hozi ka chuan Mizoram ati thaper kan ni ti te kha alonia kai du khop lo view lai khan mi te ne na hadin compare kha chuan in thatak te kha aloni ve thozela ka teng kha kan khir na sang kha ain ang lo the view a sarkar soi sel sim te bom theya amar zoi budget lama hian han soi to lokila pakhata hianin 13 Finance Commission here in Central Asia Milzel here state is you can loan nung ta 13 Finance Commission akan Congress Ministry masachia akha ania a chair
mà kha thil phal lo mà India ram economy te po lo tlak niệm deu lai lo ni 14 kha alo thil phal le te mà chu last ministry top lama khan nen khan aloin last ministry nen khan loin nang le ta ti khan thil tam tak kha Mizoram apo khan lak luk ania ma son na kha akal doi ma se 15 finance commission lo thleng le lo chair le te mà chu akara keini covid kan han do le ta bok khania ram economy sim atlak niam lai le pandemic shipuya hanin nang te hi chu sarkar thani te alo har mà chu ti lain puzoram thanga kai roi sarkar chuan thei to bin kan fight ve trong trai na tak ne keini MLA te po hi thing thi tak hian zana te hian kan trong trai ve thina tiếng chuan kan health minister te official te koi kan lo trong trai pui ve thin chewa tiếng chuan tun hun hi kan lo thleng ta kan din hun alo ziom deu ta te hi lo mom kan ti ani chuma chuan he lunglei mi pui na kan thil ma mo nia kan hriat kan soina sak mai te hi voina hon alo ni thei ta hi lo mom ke ti ma lunglei not mi pui ten kan biala he kan area a min ron da saka ti hian facility sarkar bungrua te po omin building han chei that ngai te po omin kan lo lui ve thei cheu hi lunglei mi pui ten not ai o ten lunglei not mi pui ten kan lo me ma ti kha voina hian mi pui ai o in kan soi du boka e chona to pera chuan hei kan health minister higher and technical minister ni bok kai roi na noya lunglei in bung thar kan rap le meg zel boka Mizoram University South Campus tur po hi tun hai khan land lease te po kan ti fel to a ti chuan ani pon nakina la soi du mai theya DPR te siamin project DPR te siamin voibel chia a noi sing khat man vel tu na hian an kan da thla ti chuan mani khan hei a assist tu hi kan ni vea higher and technical development board vice chairman khabin ni tir ve kan CM hian mani khan Delhi ka zukala ka zuk zui ve to ni mo kan ti ma se Diwali lai ne nanga tu sabin kan mu lei thei lawa maro zo heng te po kan mu thui tu ra ngai tai la kan university lunglei helai huna aizo la tan sil a an nei ang chia kha helai huna hianin university subject mu bal so lam panga om lo te po heng lai kan introduce do na aro pui don maya ka ngai tu thira Mizoram economy hi kan sia tangin service sector in a contribute tam ma service sector hian za som ruk chuang alo contribute ta chung singa chot ka ngai do Mizoram University tan sil vela poisa somia leng vel sim le Mizoram economy a contribute na hi entire atam fu kringa chu wang chuan chu tiang kluk chu chima hian helai area hianin Mizoram University te din an ni chho tur thelo mom ka ti ma eng chuan ke ni kan hun lai te in hetiang permission te kanan mu te hi alom om kan tia asap tong chuan epoch making kan ti new chapter in hon thar na hun akha alo ni chho zel te hi lom om ka tia chu tiang atan chuan hei voina hian chimbial ina kan mo real time PCR call mang thei tura hetia kan lo da thei ta hi lom om kan tia chumia ron tho tu puzo din tluang te ne na po kan emele zong tak ne na te po a call ron donate tu ne na lom thu kan soi ni voina he hun lo mang tu zong te in zawai chi bai ka bu non le chewa thar lo thleng tu ra hian duang tak in lo man chau thing tu ri tu sak na ka lam cheu ka lo me lo mom le maya thu soi dang ngai thak ta te ha benga tiwarin mi ka soi thei le min fui tak tak le kan ni a lo mom le tu na chuan kan phol lian ta minister zong tak ni bok ne na tengin thu soi thu chak ngai tha anga ama tu nei lo so Kan health secretary kan chairman in kai khoi tu when ni a bill to MLA zom tak Dr. Malton Puyak MOIC chairman ni ba ka aseng khanin higher and technical SCDP board vice chairman nilai boka tin when dia hei pulo mo ba ani kan sebeka
Simlama chuan kan ho tu pa HPC Vice Chairman tel theya tin Dr. K pa chunga ani Science Biania Chemistry Associate Professor ahun ma retired kanibal zom tak Bamboo Development Board mokha arkan Vice Chairman tel boka tin hei kan Health Secretary Royal Hian PD Principal Director tela tin hei kan DCP are happy to we are happy to see you because you have contributed quite a lot during this COVID fighting, you know. DC achunga kan lo mani miso tong athiam to ma yam I think you understand me because you see there is one very efficient DC at Sership DC Abhishek. He also understand but find it difficult to speak. That's all. I think after 1 year you will be able to have a public address. Okay, in this. Thiam tu cái China DC vai ho hi an thiam riu tana mani tila COVID pa riu khanin mami SP hi passport office ko da khera lo tingan nu pai mami SP ka ne tia chapcha ku thla ka sa sia tia han play te ka tia amo pai an play chu biso lamang chi alai lo re rut moi la la ya atong tak khapaya ala sakapai lo theng deu khan a sapai lo re chuan even for non-miso official, you know, after 2 or 3 years you will be able to speak fluently. Okay, that's all. Be comfortable. Thank you so much for spending your valuable time during this Christmas and New Year. Okay, ani hi alano panga atong kai view ni engem mo po kha zu khai chok ve no ling ka sia CSR noi adik tro hey we ne kan thil ti hi adang lam khop ma ya mun dang he kalat ti ngai chia bi ko ba zatem sia po khana TPCR kan han nei lim ni ku me ga mo lai khanin hon tu ra di khanan ti do na amar COVID kan la uwang lai tak khan pho chop nok khan kan han tia ICMR in parliament ron pe a chu online fikir national lockdown lai lo di boka chuan solai kan ti dana chuan Mizoram ko thang throi tu kan ti MKC throi tu OB te ka phone chok ve ka ko thang throi tu te hoina dar so ma hian Mizoram Medical College kan RT-PCR hi ICMR den approval min pe a ti hian kan ran thei don ta a hlan na nei turin nom no huna tong trai mai ro ka ti kan hlan chen ni dek mai ama chu voine ro chuan physically in ei sing da nga lesson ve zol ka chu asana kan ron khenga tian kan han ti thei tamai hi ke po hian ka voi khat na ni ve ring sima a special company ai zol lama pakhat ani rolin aktua pati ti ai ma khan kala hong lo rim sima tu le tua RT-PCR call ti mai la left ka hon ma sak ver ni zo ka ni ti ta ka kan puang teng o alo mom ne kut beng thang lam ve re teng alo mom dik tak chuan ne til hi ti zung thei khan ni lo ni kum engamo kum lai hol ve lai ka chuanin kan bo ro kha pik boka ha thla ka kala nga German finance minister kha katia Europe Roma te le USA te ram chang kang kan ti le science and technology mai ne lo medical science application khowela ram ro pui be ra kan ngai kan OMM en kim mai medical facility nei te doctor thiam om na ram kha a khoi na sat khan ya ni ka ta sing te lan thipuk puk ma ara kha ka phu mai na ro re ka ti un lai khan ta chuan mass burial an tia ni om tak JCB ten ti khan tia ara khak lo tu ka ti hun lai vel bor khan kan rama po hian abik takin ZMC chau ni lovin helama southern area lunglei Siha Longtai district te Sahel district te Keter Timaila Tana Tangkai Turin helama hian omangai ni ti kha ril ruwa ZMC laboratory kan han nei lim khan
health tang chu kan lang khan ka ngai to na oma ICMR te ko ka zu ve ngot thina ti don tai la lung nei hian akung op thegem ka ti a mara chu an ni chon lung lei an la pungai lo fa an ho ngai lo chu kong dang ni sela kan facility nei kan building nei te ral kha tang khan soi fia vek thelo local roti ngot the khan om bok si lo wa lockdown tak tak lai chu alo ni a eng po di sela rem chan tan tu kong chom thei se ti te khan kan lo ti a chu mi nu thani ka thakat tu se sa ta khan tum khat chu pu zu din tlo he lo lenga chu ti lai tak chuan kan MLA and vice chairman Dr. Thiam Sang ate kan health secretary pu engoi do bo khakaru ma khanan omi ka phia a kan mi research zom tak pura ti mate RT-PCR call hi donate mai te la thangem le aron tia en pon se hi kan lo boi pu lai me kan ya ni di khat mi lo ha thengem ka tia chan chu eng bo thil feasibility ti mai la ada thi dang tur ko kha ngai to chen ma in donor te kha ron in pe ma se la han ti ngo ta kha ahar sa ve dewa mar sa tu me khan ani eng kim mai lo pi to sa khan lu le lama lo thlen puya ati lo mom simin ka thia a chunga po win hen lo tu kan soi duwa chuan an nuwa khan ne kan team then khat ti mai la kan expert team kan ti ve do mani university lama kan professor te le repents lama mi te le Pachung University College kan science background han nei ang chi te le mi dang te kan ro tir phei khani akung om thei em man bo de wa han da dan lunglei civil hospital kan han tia an ron en nge ya maro chu te ma kan building chung han da na mai tur a big takin ke po ina tum ni anu karon en ta tuna kan survey care center engani adjacent chia room rock te po kho he pu cha ma do den kan en thina ati the mai lo be ke maro chu ICMR khanin a thalak nen kan zup thona chu bi bul mai chuan engemo dam lo patient te da ten omem ti te engkim mai kha an ria kan zup sila chu ta chuan le khan dot siama Dr. Kavitha ICMR ho tu nu in ta chuan tu na nga handa mai chu civil hospital chung tu na nga hi chuan la omang ti kha mi ron phal sak ta chia lo ni chu min no chuan ten kan han chei a kong kha kan da ve bok ani amar chu in lo tu rem chang mai te om lo pia lama ICMR rina tlema provision an han nei ang nere in mil tur ang te han zon lo ngai se la khan kan ril ru thoi pik tap kara khan atopa chen te hian hei kan PD chairman an thoya amuna vakal ula lungleya khoi mo en call te wa kan te kan medical superintendent in a lo ngai ven boka tin amun son chung chang a poni vik thumaya kan NGO coordination lama hei pumawa la te team kan ti benge pol tam tak ang hoi khan oma ni sina soi song kha in chunga lom thu ka soi fik rualin the tok chu tu te in ni aro pui kan ti tin kan political party dang song te NGO te MKC te poliang tu te po hian lungle ya tiang hi om se du na tak nei in tan kan la maro chu kan tu hun le kan du khuna te kan han nei mai lo wa kamang an deu lek awang khan ni ku meng malai deu khan kong dang hi ngai to teng ka tia kan chi police ka soi puya lunglei civil hospital compound chung zoka khwan rem chang engemo RT-PCR chok mi lo aizola po omia lo mizoram hundang apola omia lo hi mun kan nei boka ngai to na nei la ta chuan laboratory chi sang TB laboratory te lenga ten chuba ka Food and Drugs Administration big na hei food testing kan ti the drug testing kan han tiang chi te po kan da thenga tin RT-PCR kan han ti te malaria kan ti te le dang chi sang kan test ne tur multiple purpose laboratory hi din dal ko ngai tu la ka du khop mai ka tia ta chuan ani point verbal in tha ti an ti chuak ta tak
MZU Southern Campus notification order kha kan Vice Chancellor hi an lo han thil ma sa nge ni WhatsApp mang nge ni mail in ani khan anti dakta ke po pin ron pe nga la Mizoram House a copy bin ron pe nga la ni lo mong ka tikop ba ya chuan COVID in na sa takin Wendia mi suwa sama na akal thathe lova in police la Vice Chancellor Mizoram University ho te hian bo zui ngai te mai ni phau long ta chuan an ma ni no te kan ni don ti mela branch kan ni don awang khan an ma ni hian na sa taka vigorously an no rangaya so ka tin de to VC le register to po kan India tun din muna hian thei top chen chu an DPR han siam kan en pot khan Vaibel Sezali ania chu nuai sing li bor velani na po tam fe a keng do na tin infrastructure kan tia building sak tu le tu tam tak a keng do na chu ni china kan ebele zom tak kha ne khalam pang hai ren technical board a kan khai pa lo din zo na angai mo dem ga tia kan soi bel loka hi technical bo chuan kan nei ge don ta amaro chu hei thil lo mom tak kan thiat tlang po tha kan pu pui VC ten ram leinan hian a than pa central sarkari pe thei si lawa ti hian ram a thon in din than pe thei te hi alom khop maya an chunga po we ni hian lom thu om lo ma se la kan soi du sim ani tiang khan kor pui chwa kan border trade po chak takin hei kan han kal pui ta ama se a ri ring lo zong soi ti hangai til thina a chan chu eng bo concurrent subject om department chen khatte amit khamlang chi thil om thei ha tam ta em maya ka masale khan Bangladesh kan Union Minister Pumun Si kazubia kumin mar tha khan kazukor him khima la chong kan tum la chong kumin April tha khan kor pui cho helicopter kal ania sil suri lama boda kha tlo ania Bangladesh kan chuasan no kan na sataken COVID alo luara chuwang chuan kan kal hei thi talowa pathian zara kan in deb hun ber chuan kumtira hian kan kal karinga kor pui chwa kan border trade te po kun rei tak kan soi thin atak ram mu tur om thei lawa kha mu thei turin om than thei tura de sena kan ne ya tun heng ka pen of India tang point klemazong sum te po anon pe chan ta ni ti te po kha kan soi don suma se ring de soi chi lo lai de le ke om tela ram mi su te ko om tel ve de le ka ta lang don chu kan tu mangin thil hi om lo ve fo maya COVID in kum ni don min noya sumigara chuan noi som ni khat po hi kan pulian em lo thei lova chuti kara chuan kan chief minister zong tak finance minister chang tu in ti khan kan soi dun kan soi ho zela asan tak tak kara sum te po chu lam agin kan ti zelang chuti hei RT-PCR lab tele ni sila ka so civil hospital lama kan malang na te po ti khian an kal so me kani ti lo mom tak ani ve hrim ani ti hi kan soi du ani body sela soi tu tam tak lo manga program de le zel hi kan nia dar kan le chan ve a khulaya civil hospital tu ba kan la nei ngai lo ICU te han commission kan tu ba ka COVID kan han en kon la bi DCC te po han commission te kan tu ma chu wang set program na dei me kan nia wangin da kan le chan ve hian ka soi rei lo mai anga soi tu tam tak chu awma khulama thil then khat soi tu rom de te chu kan han da mayanga media ho po kha local thazel ta ula te ti hoin o pusang te khulama kha chen chidang de te kha soi ngai do da helai soi vek thei si lo ni sabok sia te kha din hun khulama kan la pang thale tu rangai te la tha ange te kan health official te karwala local te phei chu zan ho te an la tum mek bok ne rei lu tuk lo helai hun mang te la that ka ringa tin kan kal ruala kala ni lo wangin kan mang hil de le ka doctor pa chomal so ma kha khoi takin hela han lo phei de le kala ban han vai la ke ma ang che palian ve tak mai he de he ti ve bu tam ber ani ka ringa doctor pa chomal so man de di he IDSP akan state nodal officer ania Voinia
he kal ve te a ka te ni min lama ron chopa aron kal thei bok ani kal dang te introduction chu kan ti to lo mai ga alo mom ani amara chu voine hian hun kha le chen kan lo nga indu anga ma kan lak zum zum thei lo te aw mang ti ka ringa ten kan tong kam ina in ngal avaden thia ang chi in ril ru kan ti na tam tak aw mang ti po ka ring ani mi mal te le pol ang tin in khang zong zong a khan khong ai takin I thei ngilila hei kum aliam tre to he kum tui nak tu chia kan nei to hian kan ril ru kan in ti na za zong zong a khan ngai dam na in nei tlang ila in ngai dam tlang ila in thei khil tlang ila kum tharlom tu ra ro chuan thale zuala heng lunglei district a pol pui mo tak tak kan nei kan throi tu te le tu te ten te po tho hu na thatak mai nei ma kan lak na radom tak kan mu na kum thar sam ni som hele pa ni hi loading e selati hi ka duem em ya chu theng tur chuan we de hian lunglei pui zong song te du sak na ka han chu di ka lo me Kan minister zong tak hena long thu kan sui ani hun chep tak kan ni ma se kan tham khat ni khat kan sui bel do chu ani kan nei hi a department san te ke ni chau ni lovin kan thamuanga Mizoram mi puin kan thamuan pui le ni ti kha helai local te se torin kan sui ri tel du bokani le tu na chuan vote of thanks te turin Dr. Aisha Murciam Chamlena, Medical Superintendent, Lumen Civil Hospital, Somang. Chairman le kan chief guest zawm tak le mi poi mo thang thang local khom te u hei poi na hian long tu soi tu ra tam khop maya ki sia ta han sei po ka cha ka ama ro chu a chi tiar lovin lomin ka soi top mayang angai tha da ni lo thiam don dia ma sa bera tan chuan voina kan chief guest Dr. Alo Thang Liana kon health minister chunga hian long chu kan soi ani voina kan function mai ba ka he hun kan man the tur tan hian a tira tangin tun thengin thei to chu tu ani tam tak soi tu lo ve kan phia sa ve kan ni a chunga hian tak tia din long chu kan soi ani a dot le tan chuan kon RT-PCR khowal min pe tu pujo di chuanga MLA zawm tak chunga lom thu kan soi ani adin khowal min pe ti chuan a thei dan na bo sei kwalin voin ni kan lo theng ta hi kan lo me ma a chunga lom thu kan soi ani dot le tan chuan lunglei di chu kan MLA te a big takin lunglei district MLA te ba chu kan huam ba thak lo deu thura kan nga ya voin kan hun kan man thena tura hian thei to ban chua ka thia sa ve kan ni an za vai chunga lom tu kan soya thei to kin telephone te po in som na ka te po kan hanin pe usi login sanga minister za om tak abik takin na dam that lo wangin local du tak ko local thei tangang lo ni mi lo khe thiam tham te aron ti thei to min chok pui thin dan te pangai to le ta alo tel thei lo pui ka ti le mai tin pu ni har kan ti chak ma po telephone te pon kan in bia ka te po kan pe ani pon har san na kan ei tlat maya minister bula po mi lo soi sak don dia ka ron tel thelo poi ka ti le mai ka lom pui tak zet che aron ti ani ti chon hei kan jinga kan chon lo tel theya thu te pon han soya an sa vai chunga hian lom thu kan soya ni adot le tan chuan tourism department chunga hian lom thu soi lo thei kan ni lawa lom thu kan soya ni hei kan om na hun hi kan fia tourism department ta ani an building thaber mai han ti hi lila building hun po thaber mai hian min han man tira kan du dan danin kan vo chia kan du dan danin kan ti dang lam ani ber mai om sia chuan a tu dan a sir zel kan thiat dak bik angani a chong hoi phei hi chu a chong chung lam room song song pok khi kan ti dang lam kan du angin kan che chu tian chuan phal na min pe an chung kan lo le mai chu ba ka chuan helai hun thok tu bik helai tourist lodge zo tlanga thok tu
te hi an chunga a han pai lom thu ka soi ani he kan na tho chung rei fu a voin thleng hian hei engkim min boi puya an ni ne kan thok lang zela engkim a an ni hian min pui bom na sa le mai voin thleng hian ha takin tu na pun an la che ve me ka ni an chunga hian lom thu kan soi ye a dot le kan soi du chu Joram Medical College a thok tu te an ho tu te le kan thian te ho te po an chunga lom thu ka soi ani e RT-PCR khol le laboratory kan ina tura hian an ni a thiam jok le lo senior jok an ni a engkima min tan puya thuron min pe a tak pon an lo kala voi khat mai po ni lovin a huna te mi ron en puya a trial run te mi ron nei puya khatiang khan an ni tan puina noila tu ni kan thleng ani an chunga lom thu kan soi ye a dot le ka soi le du chu NGO sang lung le mi te chunga hian lom thu kan soi ni an vai min ka lam vek seng lovanga an din thei to bin e khol le a laboratory kan ina tura hian ton min kho puya na kan thona te po min en puya a changi min tho puya ti khan engkima akula ta yan ron tanga an chunga hian lom thu kan soi tak mewani a dot le tan chuan a hemi kan health and family welfare department kan ho tu te a zo lam om te chunga po hian na takin lom thu ka soya an ni su su dan noya he lai huna ke ni chu kan lo om ve ni maya an ni ti tu dan ki man ron rom han sa kan thei dan dan lo ken ko tu mai kan ni a an chunga hian lom thu kan soi ani a dot le han soi ka du chu a om lo lovin ka hia a ke mani le ke mani tho ani na a civil hospital lung le microbiology department a thok tu te chunga hian lom thu ka soi ani kan microbiologist pa ni Dr. RSC Wanal Ruati Maruati le Jadila Rem Ruati te yite su tang doya an nau te lak teng si an te a ka sang dang te po an ni hian covid len tira tam khan chun le zani ang khat lengin an hanga an tlaiwar tampo ta kan ni ring de yo po nei chuang lovin he kan laboratory kan ni na tura te a khol a sang kan an cha bel la kan alo theng jela a fit khom jela te ni zan theng khan an lamu mang lo ni an ni chunga hian kan nau te ni na wangin lom tu soi turin ka ria a lom thu ka soi ani a dot le a chuan hei voina local khom te hi in hing ka lang vek thei lo wa lom thu ti tak le din ka soi ye an wom lo le ma ya kan hun ma hi ei ba ja ti ga na kan phe si lo wa voina kan mi som local min ngai poi mo tu zong te in sa ba ya chunga lom thu ka soi ani a tom na ber tan le khai khom na tan chuan mi ti rang te man rua ta na hanga RT-PCR khol le a laboratory tu na man theya min pe tu pathian chunga hian kan lom thu om sela he khol le kan laboratory hi a tangkai the yang pera mi ten taksa ru tharau damna an chan na tura mang tangkai rel tura kan thei to chu po hi kan tuma kan in huam ve a chu kan tong tai na po ani e ka lo me lom tu soi na kim chang tak mai kan medical superintendent ina leya lo ko ve maya ha kan lo mang hil deu reu pon mo tak si oma apa kan jok chu kan SP kan chin khan ka lo address mai ka tin ka share min lo the thiam sela tin achim le alung le bo ro ti la kha kan ngai tu na local te hi pu so ma kan Dr. Pacho London Soma kha lung le lam so kan ni ve mo ka te ke hi lung le hi om hlen na na i lo tu kum thum heta lo om ve ran ra to ha kan ya pu di ra kan pi di hi lo ni boka an emle te su soi sa kan minister zon ta ke na tel bial ni maya ma ra su lung le pa ni boka tu na ron fe so phe kan pu eri ka ron thei ta lo te siatel phei suanin hei puma fa ka te po lung le lam ni vek kha tu da ron khal hi su kan in chiak te la ni su ke ma hi lung le te kan ne ya sim lam bo bo ro kha thiam tak le ngai tu na po se fo kan ni ti kha kan in soi fia ni chen te bula chen te ma hian tan chen te ka ti se ni le hei sim kha ne kan lo lam mai le chu zo tang village council te hi hetilai ma
min ven pui tu le uluk ngai song te tin a bol ho pai thua te pon kina sui le se lo mai therem ro na thadeu deu te po in la nei thea vena hian lo tel ve ti kan sia a khong en a lo tel kan om chuan khong en min ding them o in mel kan an lo om em an lo ho tho deu ni so tilum te son ong ni nia kha han soi bel do ni le ti khanin kan refreshment sem ang kha hei min du sak tu ten min han sem ang khan kan han changa ti suan helai program chu kan zo ani mai to anga civil hospital lama covid ward ICU ti ten sin ang kholi na soyam khan sulam chu kan hoi chun zo mai don nia